Kina kiege kitokea kelile nga ligoli yesi bando lya chira lya mwase ko kumi aba murabu, don't worry. Kina kiege ligoli yesi bando lya chira nse na itu muna bachumbe, we will make sure nga ligoli lyo bwoyo lya igire 1,500 na lya bantu baito baranyore obwoyo nendagire isaini. So tunaomba tuzidi kushirikiana, tufanye kazi pamoja na kila mtu aruhusiwe auze sera zake, tusilete uongo kama ile unaona ingetoka te baba kusi ingi mwana to umuntu kuna macho to te bana na ina ndu ina marube 200 lakini amagoso naro lito kwa gochoso musani one kaka Williams standi ne cousin yane omongina Doris Donya Tutu abantu babonchari pole esengi nchiyo gusira kumo minoyo nga ondebwezi sai enesengi nchumo minoyo aye ngumo Lutheran ntobwato kwegena ngari tuketa lumete gocha gwaku ntoche tomera nomo minoyo engakia kare na kare. So pole sana to all the leaders walibachira mwakuanire bya sana mwatebere na tutuaro morembe nende kine kiegendo kiengenjo esengenjo andonsio morembe otayo ale koreka ndaide kwa kiromo ngina donya mbiyamono esengenjo yega siengia ogokorera abagusiba ito kurubo bitutu mpaka mubazi kurubo nchari mpaka choge kwa rosiri kwa bekire chibohol ange chi constituency chions muisonde narra kwa rosie chire nene sana kwa bwanonye chiro chiri tokorosi muna national government under the gap eyue koro kinga tuanyori rumura yumuya. And I want to tell these people they ronda edenso eredon mosoere donyo uyunda eden mosoere rero bungaria committee nero mwano yo mito sora begete ikoruku budget committee umongino yo hari kila nituko aho saba amache chichiro bakalinde tukamoseza madeni ya ebi tutoa kuile yaisanire moise tukaenda kwa president ndio yutoa wakati wangai atebie president nga atalete machine eli ekore machibo igekoro kinga donyo yo nanchi taba gusi nanchi tabantu bakisi county. So engendongo basaba tigatomo watesi tomo wato koboko esengencho estaye tomanya gochenchenchi abarai ta konyara okora imitata etokora in a short span. That is why ngo batenga ki nonya abanginaro ilikuwa hiyo mwana orobero oromo rwaenda mabere gozo kona gochenchi kwa muoruronde wono ngo basaba to chenje lidonya 2027 nende tomwirani sengenje gasingi yakora. Lastly, as I finish, intuna barai busiyeye tuatwali na mangana amangi na ende ko basaba tigato tobe abatwerero lili buna kibage ndi akira oni lichinyanya chiaye ni numora amanyo sirichimba lili chintobu chibwato musoli omonge osene chinyanya chimbese osene chinyanya chingundo onde kwensi oho chagaiga tikakiro munta oni chinyanya chiaye motegerere inwa banyene moko gendanka muamwe buna kwanira mangana mange, we respect that na hindu litokwana respect again na hindu tokwana lakini yenge tokelikia abeta bo machoge
kwa niaba yangu na abantu wabo Bitutu tunasema pole kwa kanisa. We apologize on behalf of the church and we say that thing will never happen again, because that was a bad show in the house of the Lord. Na sisi tukiitwa kanisani, tafadhali wacha tuje kama ni kanisa tuchangire kanisa hii. Unabona ya mwate yule toche Lutheran nje ni mwate 1500 ngocha kolete se kanisa hii toche tonyagache. Na bali wande na barabu bachene chibesa cyabo engendo kya muhimu tuagache kanisa ya Nyasaye ese Nyasaye nero to etobo moyo. Maeneo tayari ya mwisho kabisa, mimi ninataka kukubaliana na Kibageni ile maneno ya Mithika Linturi. Ile komiti kama imepata Mithika Linturi yako na makosa, wacha aadhibiwe, lakini kama hana makosa haendelee na kazi yake, kwa sababu hii maneno ya mbolea lazima tuhakikishe wakulima wamepata mbolea nzuri. Na nataka kushukuru serikali kwa sababu ya kupunguza bei ya mbolea kutoka shilingi 7,500 mpaka shilingi 2,500. Ekina kieye kitokea kelile nga rigoli yesi bando lya chiralaria mwase kumi aba murabu, don't worry. Ekina kiagelile rigoli yesi bando lya chirense na itu n'abachumbe. We will make sure nga rigoli elyo lyobwoyo lyaigire 1,500 na lyabantu baito baranyore obwoyo nendagire isaini. So tunaomba tuzidi kushirikiana, tufanye kazi pamoja, na kila mtu aruhusiwe auze sera zake, tusilete uongo kama ile unaona ingetoka te baba kusi ingi mwana to umuntu kuna macho to te bana na aina ndu aina na marube 200, lakini amagoso naro litoko na marube amagoso naro matiani na konete ya asendia yoku akati school akaleta chiwa sa chini ya school itubone mini sitobwate na yemo toko nyora kende machobwa inoko bokobogeka leteraba kusi likabali abantu baitoka konyeke. So nilikuwa nataka kusema Mwenyezi Mungu anakuja, tujipange tuende mbinguni. Mbiamono sana Kenya sana basi.